میوانێکی من ji Parîsê heye kî ye Kadar Pîrê ye rêveberê rêkxistina Kurdên bê sînor e geh Kadar xêr hatî dixwazim vê ji te bipirsim bi rastî li gor ku tu ji Parîsê dişopînî civîna ku Mezlûm Ebdî û Tom Barak çê bibe tê plankirin kengî bê ecebe. Hêrindar bê me moste silav ji bo te û temaşevanê kanala Roda û TV tevar e. Berî wê bi rastî min dixwast ez bersivin te baş tişt gotin me te guhdar jî kir wek temaşevana. Mesela Tirka û zirtêk Hakan Fîdan dixwind gefê dîsê dixwîne ew çeteyên Tirka dîsê li rengekî dê dixwazin va gefa bixwînin wek xwazin çav ji ser tişta bibin xelkê şaş bikin lê li ser erdê newehaye wê wek te destpêkê jî got Seydayê Nêçîrvan Berzanî xebatek baş divê meselê kiriye lê ne tenê û heta û qasîmekirina ji xwe neh dest pê kiriye niha jî em neh ji wat xwazin gibêtir bikin heta gebîgê dawî û zelal bibe wek îro aynen berdevkê hêzên Sûriya Demokrat qeset û em ê tevlî hêzê Sûriya bibin lê divê bi plan bin divê di destûr de be. Em mesela ji ber tiştekê li rewşa bibû li Swêda hişt her kes ji miletê Sûrî şiyar bibe û zanibe ev kesana karibin de ey de qedê xapandinê bikin. Me jî bihîst bi vî şeklî rûniştinin divê hefteyê digerek li Ferensa bibin wek gihat gotin lê ne tenê mesela Jeneral Mezlûm na ew çanda derdiket Şamê ji bo danûstendin bi hikûmeta Sûriyê re û aliyê dî jî wê hikûmeta Sûriyê jî wê tev li Parîsê bicivin. Şanda rêveberiya xweser kek Kadar yanî şanda rêveberiya xweser jî tê Parîsê? Wê bi vî rengî bê ji xwe mesela çima li gel kê wê bicive ev şand? Hikûmeta wê çanda hikûmetê jî bê? Yani wê li gel kê bicivin li Fransa li Parîsê? Wek hertin gil hevrûdnê lê rûniştina sereke û dibêjin û orta Jeneral û Tom Barakê wê serokê Fransa jî hazir be wilo tê gotin heta niha ji xwe gelek aliya tekîd kir monîtor tekîd kir lê ji ber bo mesela ew li hayê yani mesela emnî tespît nebû tehdîd nebû ev meselana wê nêzik wê zelal bibin lê mesela berî tim belî gelek yani gelek jara jî ez ter derketime tim jî ser mesela rewşa Sûriye me digo ne Emerîkî û ne Tirka bê Fransa çareseriya Sûriyê nabe imza Fransa lê tim nebe wek tê xuyanîkirin jî imza Fransa wê hebe Fransa jî serok Macron eşkere ev mesela got em dostê Kurdan e em piştgirtiya Kurda dikin Kurda bedel ji bedela dinyê tevî vî şerê Daeş dayê heta giya pêrê bihûnkarin xwe bispêrin me lê em tim Kurd ev dersa xwe xweş pêm kirine em xwe dispêrin xwe çi dost jî li dinyê hebin li ku bin bi mer alîkar bin em ê gelekî spasiya wa bikin. Çima ev rûniştin li Parîsê çima berî wêna li paytexta Urdunê Amman bû ev mesela mesajên pir xurt jî didin ji ber çima ne li Şamê bû ji ber wan dixwestin vê rûniştina berî niha gil Şamê bikin ji bo ew qetilamê ew kuştinê li Swêda kirinin xwazin çav ser bigirin yan jî tişkî winda bikin van ittifaqin we bûn van meniza çawa kir ji ber li wir şikestin ji ber tiştê gelkî qirêj û gemar wek Daeş dikir wek Cebhetun Nusra xwe ewin pir bi rengekî eşkere û dixwazin teblihevî pir mezin li Sûriyê bikin şerên navxweyî tag û tag wê rabin hevdû bajar û bajar wê rabin hevdû başa kek Kadar bigorîne ez dixwazim vê aramî kerem bikim. Okey başa niha meselen ez dixwazim vê bizanibim Fransî heta çi radeyê wê li gel daxwazên Kurda bin meselen Fransî wekê qebûl dikin ku Sûriye bibe welatekî ne merkezî ne navendî ku daxwaza Kurdan e? Yani berî niha rûniştin bi Fransiyar bûne
فرنسي دولتك خودي سازين وقت سروك دولتي كسكي تعيين دكيج او سفير سوري بيانجي ملف سوري امبير بخور ونشتن وام مثلا باوانا اريكري قبول كري جبرك بشعفادي بينن امجي دقه بدقه روجانه ام تشتغل سوريا دب تايبت ام مثلا کشتناک دبی ام دیگین نواناج بو گزانبن که مثلا فدرالیتی چاره سریج بو سوریه مثلا کرداگ پرچبون وک سیستما دولتا ترکا دبیجی وک گنها حکام فیدان دو گوش در وی پرچبون هم چه دخوازن خسكا برينها اردمجي هاكان فيدان ذهبا وقت عفرين داغر كركرن وقت سري كانيه وجري سبي ديس امزانن ارنب بلاني واي مثلا زورا جلواهاتي جچاره جوار نمای زانن که چل پیشیا روجلات ناوینه و رولا کردا دما یکیتیا کردا به رنگ کی هبه امنابه یک پارتی و یک گوتن و نه رنگ گنها هی کرد لهف دکن و الهف دکن نهاتش کی گل کی باشو پیروزه روشا کردا روجلاتا ناوین ده و کس نکار به تم مشروعی ده روجلاتا ناوین ده بکه کرد اره نکن و ولو تی خیالی کنن لبر چعواش خواه تشتایاجی به بدل هاتیه تنه لروجاوای کردستان شهید تنه گورستان شهید اگمره درباز دبیه دیده نسری نبینی جوان خورد و کچین جوانی دلال یعنی بدلک پر مزن هاتی دانین مثلا امنا وق هاکان فیدان دیسه لسر خوینا خلکه نام خوینا خلک خوینا خواه و خوینا خلکه جی پاراستی لأفما في ميد في ليه كاك كاداري مثلا افدما كات بيني يعني ايرشن تركيا لسر روجاوای کردستان لسر حسدویه پگی اما بیجا راوستیانه جخوا الهام احمد بر پرسا پیوندین در ول روجاوای کردستان جگود کو پیوندین وان دانستاندن وان راست به ترکیه رهانه یعنی تنابینی کو آرامیک راحتیک دنابرا انقره و روجاوای کردستان دا چی بویه؟ مثلا راست او اتفاقات کردی هنه ترکا خوش فهم کریه که نکار کرداج هف پر چبکه وقتی گاوا چند خودشینه هولیر و دشینه سلیمانیه جبو مثلا باکوری کردستان زانن عینا روجاوای کردستان جی پیو گریدای روشا کردا به هف گریدای او نکارن کرداج هف دو جدا بکن دیسم از دوباره بکن في مسألة مثلا دما كرد يكبونك دما وانات هبه شخو چاره سري لوري راستي لبهوري بتركاناي اي دقه ممكن تبجي اخر وگرنج برگ اوانز او هاتن مثلا اشيتي نه مثلا ترك اشتي خوازن نه او زور هاتن اشتي وحيك بسر تركات جنيف كده هات قد في كرد براي منو امو كردال هاب بكن ليش بيلكرن بحطا بري مهكي ودمها چت کرن تشتک ده مثلا شر هاندین خوازن شر کردا بکن شر هزین سوریا دموکرات قصدی بکن یا پکا یا پجا یعنی بوار گیا ده روكي دي قوشار محاولة اغتيال مظلوم عبدي جنرال مظلوم عبدي بوني بري تشار مهادي قوتن دهرو جوار ماي عينان سب تلفزيونا دهرو ماي ونيفي هر ايراني تولو تايبت ايراني جي ونيفي دي وهر اللجوء طبعا جنرال مظلوم جوان كسي وبي اللجوء الاوروبا بدي ودهرو تاني ماني اوش اغيجي ما برسفا وادام مقو دهي خواه لدهاخن برا صدبي وورن پیشام بشقی بسکنن به واهون خلاص بود نهان دی بسیرو امی سیه واجی در بیسیهی بکن برا نحسد رو به و برا دیسی بین پیشام بسکنن که به والا واهون قدیان مثلا ایرو پر زلال و اشکری کرد کس نکاروی ملتی تنب که ملت عمر شورشاوی زیدی 125 سال شورش یویکتی بدل گلک دانه تشتكي نورمال اف قلايا بيجي ما في خو د سوريا دي تاني كرد خدي بروجي بون دسبيكا امنا بكن شورشا سوريا شورشا هات زين تفلهبونا دبو تاني كرد بروجا وهبوش بو بيشروجا سوريا تاني كردا دبو ما في حمبك هاتيا بيجي بين لافن دي تاني دخستن جوهرتن بشار هر عينا سيستم ياكل شونا ويروني تشتغل هذه كن عينا ولوي تاني هيفي قصدي دي كردا دي روشا سوريا جبو بشروط باش بقارب بكره كلام بكمست قالك سباس
کادار پیره ریوبری رکستنا کردن بیسینور جه پاریسی از خوش